no east ya Sompa 90.7 FM kutemo na asante mantem no mpota nyina so no Sompa 93.1 FM so ekreyemo ensam na so ya wian ne doso na poso enie oso for sure my Ghana fisam bamba won sansam so de ababatuja sansam na dom kuma ne ka so almost MPP for akowura police ene national security mu no wose sansam no kribia enemy Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union adiaba se won matetua ewo aban so Abzafo ya beko ayena no atena nkonyanum binum a womo ewo srem dinchiro ya abato komisa de mpanimfo etwero no womo esrem mpanimfo se ekwa wieyei se betimi a registration center bi omfa posifo nkoguo sanso ne kobe so abo amania se ne rape cases ahodo a kwamukafo na sempo ampanyimfo binum ahyase pese yeye ne fiasem wono anya dia eboa omeyi Abzafo ya dembe ko mankran so ya tese apachi bi akonyem ne ba ama posifo ache no wakwa hu amu bi ewo agyanan biam wasen dwaso oro bia wanya mfinhia no adunum Abzafo weni afoforo pinua na yakekese ne ne se kasea ba bia wo bia no awieye ba na yede ababesom yemfa seda Emma enyumakui siata kayade no emu anu ye nyina no ya 21st clinic 3 herbal center at the 3 core capsules ko master drono enso atayechi Dr. Be wotano so apatapa new site wonom kwana won show afemizo and 5G drinking so wonya bia ebetumi aboa wo ye papa ansam no nyina to yakro chie de akogwa ba front interfidie no so kwa abenya bi na wakenkan www.sompaonline.com wakwa benya nsami nyina na wakenkan asomfo benu na bena yatena seba kenkan semi ayeme akosuya ajewa akwade boaten mene nana ya bo amalibi aboga ensami abzafo yen hyase mfamfiri eyedom kuma no atena ye enra yera kesa latoba force ne eye honorable eye James Agaga emraso medwani o womraso medwefie ma de se wo busa no for baton pesia so ya wo munyina ewo dom kuma na fa yen samtwefo nhyiemu na omoko adu a wo no mobo eye se omate se mampani na na dodan kwa kufu ado aban yen hyehyeye no ma afa posifo ene mrante ne maba wo binum de akwakura national security mu no mo de o maso atoto fom akwakote se eye MPP mrante ne maba wa ene o mo sesa wo mu ede o akwakura police ene national security mu se beyo na abana ye betu no December bosum de tosonso afi mu no omo ede samrante ne beye niema ensefata ewo omayim na sa ensantwefo nhyiemu we ya edom kuma no yewura kesela to ba forsen ene NDC for no eyeye no na osofo a osho my God ye fi sembamba won sensem so yewura Harry Court dia babetu gya sensem no a NDC mraso gya for no eka no nokura bi anim no krasa abaya ye nhyehyeye a womo efam rante ne mabawa edo womo ewura police mu ene national security mu nenye nokure se MPP akitafo ene MPP man no wofasefo ene yesese womo do makwakwa ewura police ene eye national security mu enam so ma asemi ba ye ya akwakwa atwema mentwe edom kuma ni gina baabi na osoafo a ohwe my God na fisem bambon sensem so gina baabi no enam so me ye koma mpani atena ye opani a wono ene kasa ma mpani atena ye efa mamu hu sensem a yewura pa grave wache dankwa yene no edin komo fa ho ema ono so eya no say de maye Lokre bakokra in ayentro in kontum Ghana Fonia ni say your security services from the Ghana Armed Forces, Eba BC Ghana Police Service, Immigration, Customs, Fire Service, and a prisons and every recruitment be by their budgetary allocations to it. Into the measure on my pain another danko for the budget statement I read a Fibiano. We are recruiting go for their budget allocations to it. We are under an IMF program. They are buying the core under IMF program. We may do all ma ayana ichuchasu and afia ye crapuna ye kete yana ABI yana da ne trada. Now, the woman say every time they are able to recruitment, they are advertised either in the dailies and now see they better online. I'm a go for now. See advertisement in the dailies and the two online. That's a go for FPK. Maybe a young applicants, maybe I pay 10,000 and that's 20,000. Maybe I buy a clearance for about 2,000. And you mean not which me for now in the quota system. No, and when you say ABI will be apply or call body selection. Maybe I went to young comedy council. No, I will shortlist you know. So do maybe not open so sign.
a francophone, your friend in back, you know, my mom in back. Yeah, you're saying I can say that badges and now obey a medical because medical maybe as a fact, and your financial body selection. Abia now, sir, Abia during that time now. Uba now saw on any assembly to maybe on feature. You be in that's what to me pass and after the COVID stage. I'm penny another down quick for memory and of buy to me baby see 3 new training institutions for Ghana National Fire Service and to me training for since 1967. Nearly do one. It is a because now the ranking member of Defense and Interior, former Deputy Minister for Interior, James Agaga, Echo Kase, MPP applying on penny another down quick for Commander in Chief of the Ghana Armed Forces. I say Toyidian in the home, and the Batase in Kofaya Formono, a MPP tax now, that is a Tropa and Contumpo. You almost say, many of them are made Mako security training, not on the cheap, Nanyam Penny, only be better to say for national equity and equilibrium. No, and it's all making sure that your security services, no, a bit north, a bit west, a bit east, a bit south, a bit water, a bit Techiman, a bit Babia, saying they are assembly here, they are having an equal portion of the representation of the ethnic groups. That's the homeless here can say. The Parliament House level, the people's representation. Ghana Hanunya, Opia, Ofi Bibia, Onya, send no big to me come bawa. Assemblyman in Kimi Kamawa, over MC and a DC. MC and a DC in Kimi show MP. MP on that. A whole neutral ground. Even if it is NDC and NPP, Opio Ghana Hanubia, Assembly Tuna. Which now on the MP on so MPP, so NDC. It is here by in quota system and equilibrium system now. If you want to say, the House of Parliament, you know, even the Honorable Adaga, our official, he knows that every time for the conform for protocol, you cannot think every time they are the conform for protocol because we need to show that everybody has an equal portion. It is so because the new petrol sector and the government of Nanado Danko Kufa and the MPP tax, SM military, move police, move fire safety, and Tropa and Contumpo. Abzanfo ye rapa grave wache dankwa ukoma mpeni atina ya ebana membu hu nsemu a wone kasa ede ematena ye no andi semanyoko no wan mo faye wo bono ne ahofomantemo afran centrofo nhyemude wo sunyane na nhyemude no ase no ahafo regional communication officer woromonyafo aprekulate ana kasa ya wo tro se anano rukasam ye koso ewokukom registration center anam so ma nipa binu prepare ya posifo abachichere mrante kwan bi di ko omuom kogu mu no arawo sam no se abrante kwa bia no ogina ne ba bi won ka bi hyemu aposifo timi hwe nyame ne mo che no na wotwe ne bapem na wo muntumi hu sakra che no won ka ho ne hu so sabrobe enti wo se won mu gya no won mu gusu ada eye na yakaka de ewo aposifo akache ya eno ha adwene ye papa na eno na nam so ma ndisi amanyoko no kirem sei wanyina no ntimi nsi ewo ndisi apenso da kan pipi nko a wo mu na timi ya sa de ati sei se nipa woni wasem hwe abambofo tumi kire no na wo mu nya hwehwemu bia fanfan bepem ne nipa no da so damu a emra ene no edi enam so amaye raprakulate e kire sei se ya na bekono de a ene o manya bambofo ye wo kwatwa pa okulapse ya na police for no gente wo na police for no gente wo na se ye ba ko kan ne se ye mfa ne koto moche ko pim so bi hu se no ho akeka ansa na omasa man so de ne beto police says the police says wo no nya kwan enya obi phone e wo says so eye call e kwa abontene ma nipa ne record ye ma police for no hu se abrante na nya phone aye kwa abontene the amanfo ni se abrante ne wa police phone se ansa na omefa na kwa ya sabia eye na no memenda the council ekoho se ba bia wo no hwe abrante ne status wo misisi a mo ma no police inquiry be lawyers ne ye ka kom so mo ma le ko me yankasa no me ba ha e ba ya mi hunu so mo ma me kwa na me fa ne kwa ya sabia ya ma me kwa na ya mara no obi nim se oye bone ne ye chewa ni kwa se o da police for more than 48 hours don re aduanan enwoche enye bibinti ena chief justice ni nyansem wahyehyɛ sɛ asam ni si memenda na akwasi ara nko a ya asane judges ya case ba o mumfrɛ o na sɛ judge ne be ma nipa no remand ana so o ma ne be ya within 48 hours he said be ya on track e che abrante no nkuada
Madam Yawada, Ifiada, Memenda, Kwesiada. 48 hours. And what you know, Anna, you were so about to jar at your sir. I was rabambo for pa, Momo from running show woman some onion some fata, and yes, Sadia NDC, Omsubutu Mufo. Yet now, I'm woman for whom ain't shame. They are Mary Master of me and Merriman. And yes, sir, we be okay, special peace council. So, more than the Ecos war. A more chairman this for more Mohammed so. And Sana Yakase, yes, see. Yam fan said the police for Canadian crap. Say, Basabasaya is sick kukum to no moyesa. Ah, Nipa Bakune Kukumana. Na Fana, almost so many a fan at Equia. Omodi Omo Hefa. Our Metu Mani, a sea, a fabaco. To the extent that Brantia and Nicasaya Brantia, yen operation, that dear shed in some yen that yen. Such a person. Or yet they require Passapasayo. That dear shed in some doctor for ye. O Yantia upon you. The only say a Boapaya and a police for episode of NDC for a 1/2 edition. So worry I have for regional communication officer Dema NDC Amanyokono on Manya for Apreku Lati. Abusia for Gusua demo abato commission dintru ya ekosu ya wo mega na yi eja dintru do ne ntu asemu na okosire mu a ahemfu bi aka omo ho bom esre omega na posifo se dintru yi ba wieye ye wa atwe ne yemu sa aboro so a ene ebusumi ne de toso dio no nso na eba wieye no ombesre mperimfo se bambo no ombe miemu a omo emiem ba bi aposifo wo no se ye mienu anase miensa na wo ho no mo a omfa bi nkoka won se beyo na eya sumdwe omani kutamu yebetimi ede akwakosie won ne popropa owo eye esrem kro ba kwa efre ne se wasape eye Alhaji Muhammad Amin ene gina nanoma na mu de sansam yetudwa that the Electoral Commission emphasized to the officials the need to ensure logistics are provided for accessibility to the designated voter registration centers, and as well adhere to the policy of giving priority and preferential treatment to vulnerable citizens. These measures will encourage high turnout among marginalized groups in the voter registration process. Provision of security. We call on the police authorities to sustain the deployment of personnel across the registration centers to address concerns of the presence of unauthorized individuals and the interference of political actors. Codio report notes that in 20% of registration centers observed, there was the presence of unauthorized individuals. These individuals, not officially sanctioned by the EC or affiliated with the registration process, were observed within the vicinity of the registration centers. There is a need for the police authority to enforce the law with the arrest and prosecution of all persons found to have breached the rules and procedures governing the voter registration exercise. Deployment of adequate equipment and officials to meet turnout. As widely reported, several registration centers experienced lack of network coverage and non-functional registration kits, which affected the start of the voter registration exercise. According to Codio preliminary report, in 20% of centers observed, the kits failed to function at some point in time. Your expectation that the EC would appraise the personnel and equipment needs of each registration center and deploy staff and equipment commensurate to the expected turnout at each center. Implementing continuous voter registration exercise, we recommend as a long-term measure the implementation of electoral reforms that will include the adoption of a continuous voter registration. Absafonti weye Alhaji Muhammad Amin oye Tandaura ewo eyesirim to madesra
omo edeto eye mpanimfo nim Ghana Police Service abato commissioner mpanimfo omo edeto omanim say di ntwere kwawiye no ntutuye ne so omo ye bi na omo do ma ho de ne bi aka ho a ebema asumdwe abapa abusanfo ye nto akase no so na ye nkwa oma no so na ye ne Dr. Isaac Usu enkudi enkomo wono ene ye president da Ghana National Association of Teachers ye Trinity afrene senat meka ya anopai free and reba and a bit to say special prosecutor and a controller in accountant general's department akwa ye djuma bi wosrim omomakwa ko nipa binuma omonye djuma na so boso so a da bia wo mo agya ketua ma special prosecutor kra kokochirim say odo ani kire kumbungu mansinimu a yese Ghana Education Service atena ye yese school bi wo hono mo a nkwala wom na teacher fo kire o ma de na so makochina say school no wo mu na so da bia no boso bia achechefo ebeje aketua ewo school no edimu yenko na yene doc ni nkomo doc enwum awie ye mo ha o mejo so chia wotefo binia mene metiefo ni ahwefo eje so sa report ya special prosecutor ne controller for kabomo ede ebaye mo nat ne Ministry of Education ne Ghana Education Service for na mo ya we o mo koye sa adwuma yi na mo nima na o mo bo mama ne yo we de mama ntwa ne tiamfa ma o se anamo a special prosecutor 2 year no adwuma wura a Ghana Education Service if it means in them kopem omo headquarters omo mama ne a church for enkabum company for so yes so obi anka hwe ankyere until say January ebesene koya a church for binim ekwadwa musika omo call bank ne ka kire mo so owura bi e fe special prosecutor actually abase wo me ntwa oka we me ntwa neka abra nipa ye adwuma mabosom yaso yinim se agrobimpo na teacher wo mudi afi February so bae so a osome mienu ne ntwa akekere foika ye bo fini ye ko busa mpinifo se anye bia mo na mafa akekere fo adwuma mo na mo hye OSP se onye sadna na omuso mo ni mo hwe afi bosom miensa match mu no na OSP no jaisi kanibi e dia match akekere fo ni bi onipa wa ya djuma busumi mienu o de osa to sika so abra na djuma kwa ye enyawe na fe andro ade ko ade chine so ya yesi OSPC wanya ensamanfo e wo GS ene Ghana Health Service wanya ensamanfo a ofa ensamanfo no tudwe na reverend obi bisa se wa mo mamane no na djuma no emrem ne hihiem no so nko mamane ana ansa na wakwa akoye se adwuma no so minia enye se by force won mo adwuma na mane baby a wo ya adwuma yi mintimi fiti prekope ammo nwura adwuma nim abra me mampanifo nya we se butaenti a mafra wo abeno kase me be hwa wonsam muni na boso meso wadwuma retwa oka aba ofo so ukọ banga se da bi eje usu de tabo ato sika so eje usu de tabo ato sika so a ndi menjere emra na esese special prosecutor no lawyer a oni so man ye wo je fe no the principle of natural justice kuni obi ko ya dia manu huru die ntia o ye sa de no tise ni na odo satu sika so a bosu mienu o ma ne da kom a fe oja ma no anya bia se tise ni no ono so wo aban mu a ga sa america o go beze ko o ma ho ato na onipa nya boni bia o se bosu mienu mi ntwa oka afa wie so a wo nya tuwe afa mo no o se sika ni mie na wo tumi po amepa sa je chefo ne chewo oh over yepe ghost no omu ni kumbugu ono tse ni bro brands akọ school no ghost no o sign kra ho akwati ghost wo kumbugu na kumbugu ekwa so ono fe obi ka ho wajan kran kese wo ho abetena ko kumbugu oh
Reverend ebi so say senka special prosecutor ne controller for ne bi omo bom amane a ebi anka mo so mbekọ akọkata moto ema de ompe ehu no wo mo hu eno so minia yanka say sabe achechefo a edwuma Ghana no wo mo ya abofo na emom no se wo adwempa bi na wo fa kwampa so afa dwepa na nya adwuma wo dwepa no obi agintum minia se special prosecutor who say achech nipa bi afa nkofo adwuma wo mo yensamafo a de bi kan say achechefo nkabom kuo ye ne fa achechefo adwuma ana meboa ndokre plana si wo no ye fa achechefo adwuma wo ho achechefo adwuma nya ye fa no nkran e say dream bi beko so a eye di ofa achechefo adwuma no e de ko hwe na sem se dream bi beko so a controller kata general o de achechefo ka na ye bia what is that not headquarters achechefo ka what the sanko for now ho na ti se ni no check na se na o de lu se o so na meni a oni difo bia nti no ya kan tra sa yan kasa se be ghost name any system ni mu but baby ghost names no one no kwa kwata to ho ana wajai akokumbugu said not the region kwa and some for 2 million. Eti Reverend say not for a dear na mo ye dia fa sa asem we hu ofa ye de ye try say admewura a ye GS because they atu atetefue enimguasia ba admewura no na kan wo because the GS bet na ho na o se ka GS say wadmanfo no wo mo ya kronfo wo mo ye ensamanfo wo mo ye sei ya na GS amekasa de a na ne to jomara ye de kan say OSP ensamanfo na wo ku wo mo no emra na odi adwuma na say onpo te wo mo a wo che wo mo onpo be se na nya enwe. Okay, Reverend me na wase me na wase awie ba obi susu bebusa se nipa no wokọ adwuma a na so wodi ne hu ni wa adwuma man ke beba ne se ama we nyina so aba besi ana omuni ahwe GS adwuma na wo ho no controller and the chair GS Tonica no correct na controller ko validation system some validation no head teachers every sector supervisors and na evia Sompa basic school unia me no ka say wona headmaster ho enti bo so many be so a na controller no am abie window be ma o say me pa chow Sompa basic school no when o staff mo ye 15 eti na mami wuru say sa de 15 ni nyina no o ma ba djuma mi ntwe o ka na wo a wo ye headmaster of Sompa basic school yi why validation no wo ye wi a na wo for the ma supervisor I follow second supervisor no so a second ni mo no e bia our schools be 20 no so I say school 20 ni nya no a say for no o mu nya nie no ono no afford the area contract at nine class so control and the time me tell oka name mo no so bi wo Sompa basic school na oje transfer eko Sompa sunyane a controller say Sompa Kumase hwia nipa ne ka bosome miensa validate no bosome miensa ye dia odi sa bosome sara ba ne say o free Kumase ko sunyane no I just ko management unit foforo o sunyane ho no correct eti ya mane fa bosome miensa ne say anya se kwa de bosome miensa echi no na wajire the document ago sunyane eti bosome miensa ne be dura se sila no nipa no onya mane be use na ya se wo Kumase jai validation no na sunyane for some validate ne say wa ba sunyane dem mo no oye unknown minia sadie we wo controller
adwuma headmaster si yema wi one untia wo boka woma wo computer anasa laptop some fanya validation no woma wo data teacher ni na de sika ekoto data everything staff na sabe wa nya hwe am aseso a ugogu ne nimase no kre yepa konfa mo Ghana ha je kwa Mate Reverend Biena wasia wie Biena wasia wie mesume da sepa yo Abzafo we ye Reverend Isaac Osu ne ne na kwakodi enkomo no one president eda nat ku ano ya to nsam no so Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union womo so dia ba atrasa saye ya National Petroleum Authority one mo boadwo womo te office na one mo pese one ma hyenkafo womo hia sembe womo hia semuntino ene Tanker Drivers Union womo so atietua echiatia one ma tie nyina na yesanya de a won bekwa adwuma womo de omanyina egu fom na one mada na sa National Petroleum Authority womo ankasa betumi atwihyan no a womo nkonkofai na one munya sa adwuma no asementi yakwa womo no so ne no chairman Adama Ghana Gas Tanker Drivers Ora Shafiu Mohammed akwakodi eho enkomo obanyeka se mo ha o ya ena na ni mo mboko de nyame adom asedan kenyame wada o maya tese mo atia hyase da bai mpacho hyase ende ya adade na asia menne mubu afuo yi yo me fa mujumadi so na me de atia kuma se man nyina na ma tia wo ankasa nso a wodi ho chia me enne de me fa ne se asem we asem dada nse your condition of service ya kan ho asem aka ma from 2017 yenya anu yie papa bia ema president yankasa afrayen etie ya no asem na oyi mpanyimfuo bi se omundi yanim nanka omonka ya asem mmaye na yensan kan ye pe mpanyimfuo yentima amwaye akosa 2019 president safrayen biem esa di ho dwuma emaye the same thing e de bepem na honorable Mustafa Hamid ena obaya obeso mu se ye pay sam le enye se tanga driver be ye adwuma na oni pay nti obeye ye pay mai nti omu create pool bi se sa pool no na sisi a eba betua drivers ka nti yene stakeholders a ye kotena afi ye meet 6 months ye nyina ya sensan ne sensan bibia wie ya yen kodan sorry a ewen si se omonti afi Emma Pino, Emma so. And omo ankasa nim kwan omba fa so ombetua ye ka. Na ye dika dia ma omo so muntua ye ka na omo anti. Nti ye si anso ye si ya gyen se. Ye ngie mu ma omo emo muntua ye ka. Sa na tie dia omo ma MPA entua ye ka se de be ya dia ho so be ba dia ye omo djuma ma omo. I just see no more djuma na ye wan ankasa poche na fire National Petroleum Authority for anasa sayankasa. Eshia the national fine sign MPA National Petroleum Authority omo Mustafa Hamid Dano Dr. Mustafa Hamid Dano nti ono na efre Petrol Tanker Union ofre ONC ofre ONCs ofre Minister of Energy Minister of Labor and ofre boss any a home ka ho nyina ka ho mo MPF no ka ho any e tena ase ye hye fa ade ayenim se modwuma moye no anya nipa bia na betumi aye gi obi asa bia beka ne se wo experience pa ana obetumi adi se adwuma no na ye hwe anya bia mo ne won mo tena se na mo hia se ne wo ka se ya asem dada no anya dan a mo hia so be mpre mienu ana ne mensa so asem be na won mo kan mo sisika na ani ho ana modwuma na mo ye ne sabio sabi producer wo mu hunu soma esombu bi sabi asika no wo betumi de bia ka ho e de amamo na mami me no wo kasa prasa me kasika na e wo so o mutua ma ye na e sika fia bi o enye sika kase bia e sika fia bi ana ye ka ho asem so o mu do o mutua ma ye ni beje ho sa ne ye adwuma no because ye nto bi eno ho asem na aye den abayi Yenina ye tie Sompa. Enti sasia no a mate atua no
Yara said ya Edwa how kase na baba o. Eno madwene ho saa sa emu hawo a ede baba o my Ghana mu no. One say ehu hawo na efiri ya santo apen so betem nne. Ye wo oman no ho donti no. Tambia na ye adwumanti 2017 ye ya agency e voice out. Na yama amanfo nso ake yenka. Na akoba say tanker driver for omodwuma omo ye no nso no. Omo condition of service no enye ni man crofo ehunu. Ene ye de yasem atudwa. Ma me beka tanka kakraka we pa gas kakraka we na bo me ka so na umia be man me na me so we na bo so me o koma me 2200 ya o se mentia CFA ye ko tia ka 2200 obi je 1007 o se mentia CFA ye tia na 1007 obi je 1200 o se mentia categories ya ka no Sompa ya Na asase ya maboso wonu fi ya ana mode mo nneoma agu fam yahwe atuatie no ane asotwe amode ma ban no atuo mu akosi dabai ya mu beje mu sesi ano yemfa asotwe aban mum yinkofo bi a wosenka omutumi eyeden eye saade we de mayen na ye saa nipa no manfa buo ama aban no na nankasa aginam a yimpa yifo bi se monko ye nkwala yi akoma so ade ma omo na se ye be duru fom ajako tam ye pie ye se na ajako be frɛ ya 2017 nenim Peter Mawu tam the same thing one kwa de okan bi kire MPA for se omonko je oma kawura bia ma the driver appointment letter no kawura for na nkasa fa kire the appointment letter no boy because the ma driver pay na wo so tua no wo se o tiro wum ntini ya nfa ma drivers no omo na fa kire de ko e ko ma na sa e ha gen na wada ma me de wo sia mo waje wo ho mekra no ana no amote atua no ma wo se course bi aba mo so se bia mpanyimfo be se wo ni mu hia na ni mo ni mi yenka mu de yetu ya na sisi ayi ya me no wo kasa yi de ko bia nyam masa na ko bi ban so a ye do oman ni ntino ye betutu America ne yakọ ne yakọ akotie eno mom nso so na tambia ye ye nso so a na ya fa ye se ye nya obi an se do mo ka se common driver no tanyini bi ya se kan abẹ ya so ne na kotena se ne na kasa ye kasa wi a ye be ye mu se ye wi a no an no ba bi e tena se ka asem no obi an fe edie Yara Muhammad ye helpi why my nya na je wo me na asem ye bebo mpanyimfo Sompa FM ye bese bia no ye besan so aba wonche ya no wabie why okay yeah that's it enso da say I was your way ayo Russia Fiu Muhammad where chairman the Ghana gas tanker drivers enti wo so dia base free na de koya wo mo atetui observe for the more free tanker driver for wo nkomo ye ho na ya toa so akonsam fufurum the more akwa for no southwest abaton pesu aso ba santemantema say ya te so wura bia wodi mfie baduasa ya sesebe mpreduasa wo ya apache eno no ane baba ya wodi mfie dunum wache no wanyense no ewokro bia yes, your friend is a people so yeah, war for no southwest abaton pesu aso asante mantema say yeah, call man so ne nua ebeneza usu wansa asemi wode nani edi achiri ye no akwa akodi nkomo even ma hen Ejo soboga boy nkomo e bedasi ena no peye wabra abato komisafo ase o madwuma ase wa hase no assembly mi so e wa ha no so no o ma se o madwuma ase a o moye na mansi no social welfare wa ha no enei o mama aposifo ensa ka abrante be ye fe no kokwa mankwa o free be poso ni yakoba se abrante ne ba ababa be ye complain etia ne se wono akasa ne papa I friend kokwa mankwa wafra wone na nyam ama si amno kasa akora ehu dodo no me de na kwakopiem e wo komfa no che aban yare se biem na no na nam so ma wo mutu o musa fra papa na senka akora na so ma be ka de to no so no ko mra o maboni bia papa yimba and then no mu penifo mu social welfare de true na nim say friends say disability fund sika wo mu che edema disabled for aba etingoma mamaje papa etim ye de obedu ha e na posifo aso no mu a wo mu de na kwakwakosem wo mankranso ase no e na sisi ameno ka say na posifo achi na say no wo mu eye ona asem no mu hwehwe mu de asisi ano wo mu a process say onyame ya no ochina da no
omo de bɛkɔ akɔpie mu court na etisesi an de ani edi asɛm na ti a yɛ hwɛ de bɛkɔ akɔsi de bɛfiri mu ababia na bɛma Sompa etiefo enso so aso ate de ɛkɔ ɛwɔ afɔ no South West Africa na ebe ne ba no a wanyem no no a yesi wadi 15 years na yɛde na ba komfo no chi no ubusa sɛ ne ho te sɛ de ɛma ɔmo de ne ba yɛ no ezi ne ho yɛ de boga medase deɛ ma ababaawa no kora kɔpie mu ɛwɔ kɔmfo no kyɛ aban yaresabea mu kyerɛ ababaawa no sɔre yɛ no ade sɛ mogya egu no part sɛ ɛnya asɛm ketewa yɛsɛ ne nyinsɛn ɛdi 35 months a ɛnkɔ n'anim bia a mogya gu no paa ɛno ne nam so ma assembly no ɛtumi ɛha card no kɔpie mu kɔmfo no kyerɛ aban yaresabea mu sɛ mu kɔ akɔhwɛ no eti sɛsi adeɛ no me no ka sɛ ɔda so wɔ kɔmfo no kyerɛ a nkra ɛbɛtɔ dwa sɛ de ho yɛ paa na nso so no papa no na no mo pɛ no aso no masisi amra aso no mo dendenden no na kyerɛ sɛ 35 weeks ɛna nyinsɛn no adie meboa sa pepe 35 weeks na nyinsɛn no adie ɛna papa akora no ɛde bɛtu dwa sɛ ne papa na fa no ama na nyem ama papa na apɛ baabi de no afa to boansa ne papa nyem no ama na nya 8 months afɛ no wɔbɛka sɛ ne papa afa no anase onyim ye kire nyina ne papa no gusu a egugu so a ne ade a sa wonim wa baba be ye complain e dia kire wo mu se ne papa afa no na ekwan be fa so wo mu be chi papa no ame ebusa no se anyeyim bi o na nyem akora na anase nyo na nyem akora no papa no etupia afa agyan eti o ho anu ababa ako o ho anu ababa ako o ho anu ababa ako no ababa be ya no sa ako baakuru abanu abaya no sako entienu enti enya nani sika na nko oba abaje no a ka o ma enya na nche ne meboa sa pepe libia boga sika no mu ka tell say sa disability fund na aba no ni de ka ho ti o mra ma maji eno na nam se obepie mu ha odu wara posifoso be so do say ya ye case tiara e wo so ba no be yi nseba no to mu de na kwa kwhyem ti se ti chese apache ko de nyansa se ba baje na ko kukuro asade akwese na kura e no ma do pepe o di sika o ba baje sika de akwa sa de akwa kwhyem e se o na udi mu so the phone so ma akora no a wo no ko ne number ne wo so eti atofo ama ne ba no wa sa atofo ama ne ba na o no ko ne number and wo so papa no ko number ne wo phone no so phone so na akora what 50 years yes sese bi producer ne nadwene also no oni maame ne maame wa oni ne maame ne abusu ne maame eye esremni ti se em se wa to wa bo ne papa ne ntem ama maame ne kosim en waja akora na ma papa na sesi aro papa ne na awiwi ma sesi a wo ne na nyem papa no so wodi ne ba ne kakra sabe pepe mo ka ma ne na ase wa ebenfo ani di akire amsa fontie nua Ebeneza usu ansa ne yekɔ ne nkyɛn ɛwɔ Afano South West abaton pesua so a waboye amanie enti apachi nyansa wo ba bagi sika no na wasa so akɔtɛ na aposifo amantam no abusiafo asemi ye ne edi akire bi fra to bia no ye fa enkamemo awose atakayade ne nyina emu anu ye aye 21st clinic ɛhɔ nko na siatakayade firi wo to ase enti na etwenwa de aba wo na ase no wa wogye wo ba bia nyiama wo nan no emu aye odududu aye wo se yabo wodua wogye wo ba bia nyia wo de hyehye dum ne atan no Hwese wo bekɔ 21st clinic honom na adokotafo wo mo hwe wo mo branches ne dɔso pa se wo benya daje na wode ama wo nipadua no massage no na sanso atie se ne dada mbium hye no se wo kokoma se ehwa overseas junction a wo be for radio wo bo asenso 21st wo council quarters court junction ankra wo do market sunya ne kranza ne tachiman ɛho nyina wagye adwa wasifa ya de ne bra nya siatika nko ya de biata wonmo hwede hu dwuma pa 0540 311311 0540